Nokia Lumia 1020 je moderan smart telefon inovativnog dizajna. Kućište je izrađeno od plastike koja je mekana i prijatna na dodir. Pure Motion HD+ AMOLED display od 4,5 inča može da se pohvali Gorilla Glass zaštitom treće generacije. Boje na ekranu su žive, dok je kontrast vrhunski. Uređaj posjeduje Windows Phone 8 operativni sistem i Snapdragon S4 dual-core procesor od 1,5 GHz. Može da se poveže na Wi-Fi i podržava 2G, 3G i 4G mrežu. Za brzo i lako krstarenje internetom zaslužan je pretraživač Internet Explorer 10. Telefon ima integrisan pristup društvenim mrežama Facebook, Twitter i LinkedIn. Opcija Play To omogućava da delite svoje fotografije, video snimke i muziku sa ostalim dele na kompatibilnim uređajima povezanim na istu Wi-Fi mrežu. Ove uređaje karakterišu aplikacije za lociranje i navigaciju Here Drive Plus, Here Maps i Here Transit. Korisne funkcije navigacije su informacije o saobraćaju uživo, upozorenja o ograničenju brzine, besplatna navigacija za pešačenje, besplatna globalna postepena glasovna navigacija za vožnju i druge. Uređaj može da se pohvali i brojnim poslovnim aplikacijama kao što su besplatno preuzimanje Adobe Acrobat Readera, SkyDrive skladište za beleške dokumenta, Company Hub, Office aplikacije Word, Excel, PowerPoint, OneNote i druge. Baterije kapaciteta 2000 mAh u stanju pripravnosti može da izdrži i do 16 dana. Maksimalno vreme trajanja razgovora u 2G mreži je 19 sati, a u 3G mreži 13 sati. Primarna kamera od 41 megapiksela sa Carl Zeiss objektivom, optičkom stabilizacijom slike i ksenonskim blicem zadovoljit će i najzahtevnije ljubitelje fotografije, dok sekundarna kamera ima 1,2 megapiksela. Nokia Pro kamera omogućava lako i jednostavno snimanje fotografija visokog kvaliteta uz prilagođavanje fokusa, balansa bele, brzine zatvarača i drugih funkcija. Snimljeni HD video snimci su izuzetno jasni sa mnogo detalja, a mogu se uvećati i do 6 puta, bez smanjenja kvaliteta. Funkcija Nokia Reach obezbeđuje visok kvalitet zvuka čak i na bučnim mestima. Nokia Lumia 1020 je pametan telefon koji može da se pohvali jedinstvenom kamerom, odličnim operativnim sistemom i fantastičnom izradom.